الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bütün alemlerini yoktan var itip, terbiyelep, rızıklandırıp, iksiz şiksiz nimetleri bilen bizni silap, rızıklandırıp, terbiyelep duruşu Rabbimiz Allah subhanahu ve Teala'ga üçün ko'ngillerimizden etken hamd sanalarimiz, maqtovlarimiz bolsa idi. Suyukli Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge ko'ngillerimizning türünden çıkan salavatlarimiz hem selamlarimiz erişip tursa idi. Takvalık turundagi derslerimizni devam etamiz. Cemaat, biz sizning bilan uzgan dersde Al-Imron suresining 134 oyatini qarab uzgan edik. Tefsir qilib, anlarga tirishib, elbette endi cemaat Qur'onning oyati ol ne için oyat deb atala, ol jumla deb aytilmay. Alloh taolo jumla deb aytgan bo'lar edi, lekin har birisi aның oyat deb atala, ol mu'jiza degan so'z. Mu'jiza yani ibret. Onu söylep, anlatıp bitire turgan tugulu biz endi cemaat buldura algan hatli, bul kökkeçibi jetken hatli onu anlatırga tirişabız. Üz bildigimiz bilen tugul tefsir ilmin biluvchi zor alimlerning sözlerine qarab, şuşlarga tayanıp Allah subhanahu ve Teala takvalarga cennetni va'da etdi. Hem bizge bütünde dünyada bütün yol kalmay, takvalık yolun gına saylarga kala. Takva bulur için onun dünyada Allah Teala tarafından yolları көрсәтелгән Kur'an'da hem Allah Teala менә шушы takvalarını sıfatlap devam eder. Bugün 135. ayetini qarayız. Şuşu Al-Imron suresinin 135. ayeti. Allah Teala aytı: "Vellezine iza fa'alu fahişeten ev zalamu enfusahum zakarullaha فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون." Şimdi uzun ayet. Нәрсә дип Allah Teala sıfatlı şuşu takva bulgan mümin müselmanlarını. Takvalık indi cemaat biz bildik. Ol bizning iki orada Allah Teala bilen iki arada tura turgan, Allah Teala'nın gazabı bilen bizning aramızda tura turgan, saqlay turgan bir takvalık. Ne kadar nıgrak bolsa şunun hatlı eybet. Bu bizning nıgıtmabız. Ne kadar yaxşırak salasın dünyada vakıtta, şuşu imanın nınçık nıgıtasın, mine şuşu nıgıtuğa qarab indi, Kıyamet gününde Adem balasının kıtılığı şuna beyli bola. Elbette Adem balası cennetke özünün kılgan amelleri bilen ne de kire almay. Ansa dürüst, çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. Allah Teala'nın rahmeti bilen ne kiresiz dedi cennetke. Çünkü cennetke kirer için biz birincikte izgi amellerini kılıp bitire almayız. İzgi amellerini kılıp bitire almayız. Niçin? Çünkü Allah Teala bergen nimetlerge şükür itip bitirip bulmay. Şükür itip bitirip bulmay. Allah Teala'nın şuşunday ferişteleri var. Kökte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mi'raç gecesinde kökke köterilgen tünni sili. Anda da her bir köknün katında 7 kat kök,
Менә халыкта алма төшәрлек урын юк дип әйтәләр. Пәйгамбәрбез әйтә, менә шушы 4 бармак сыярлык та урын юк ди. Анда һәрбер җирдә, һәрбер урында фәрештәләр башларын сәҗдәгә куйганнар. Алар яратылганнан соң шунда ук гыйбадәткә керешкәннәр. Без аларның кайчан, ничә еллар анда, ничә мең еллар, күпме гыйбадәт кылганнарын белмибез. Алар бер туктаусыз гыйбадәт кылып торалар, шушы фәрештәләр. Бер туктаусыз Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылып торалар. Ләкин кыямәт көн җиткәч бит инде, алар ахыр заманда, алар үләләр шулай ук. Кешеләр дә үлә, хайваннар да, җеннәр дә, фәрештәләр дә, үлем фәрештәсе дә үлә, бөтенесе дә үлә. Һәм Аллаһ Тәгалә бөтенесен дә кыямәт көнне терелтә. Җеннәрне дә, кешеләрне дә, фәрештәләрне дә, кешеләрне дә, хайваннарны да, бөтенесен. Шушы бер туктаусыз сәҗдәдә булган фәрештәләр башларын күтәргәннән соң, алар бит инде үлделәр, үлгәннән соң терелделәр, Аллаһ Тәгаләгә мөнәҗәгать итеп әйтәләр шул вакытта. Эй Раббыбыз, без сиңа тиешле дәрәҗәдә, лаеклы дәрәҗәдә гыйбадәт кыла алмадык дип әйтәләр. Фәрештәләр. Тиешле дәрәҗәдә, лаеклы дәрәҗәдә гыйбадәт, сиңа лаеклы булган гыйбадәтләрне кыла алмадык, безне гафу ит дип әйтәләр. Күз алдына китерегез, яратылганнан бирле, үлгәнчегә хәтле гел, зикр, тәсбих, сәҗдә, рукук, гел, гыйбадәттә бер туктаусыз. Һәм шушы фәрештәләр башларын күтәргәннән соң әйтәләр кыямәт көнендә, безне гафу ит, сиңа тиешле дәрәҗәдә тәсбих әйтә алмадык дип. Шуннан соң җәмәгать уйлап карагыз, безнең кылган гамәлләребез фәрештәләрнеке белән бит инде әлбәттә алар гөнаһ эшләми, без гөнаһлы. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям, беркем дә үзенең гамәле белән җәннәткә керә алмый ди. Илля мәгәр Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән генә дигән. Анардан сораганнар: "Вәлә әнтә я Расулаллаһ, эй Аллаһның илчесе, син дә Аллаһның рәхмәте белән керәсеңме? Гамәлең белән керә алмыйсыңмы?" дигәч, "Әйе, мин дә җәннәткә керә алмыйм, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булмаса" дигән. Миңа Аллаһның рәхмәте булмаса, мин дә җәннәткә керә алмыйм ди. Беләсезме, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ничек гыйбадәт кылган? Гайша радиллаһу анха әйтә, төнләди намазда ди, бу фарыз намазлар түгел, бу төнге намазлар. Шуның хәтле җәмәгать озак басып торып намаз укый торган булган. Хәтта табаннары ярылып китә торган булган, озак басып торудан. Пәйгамбәрбезгә сорау бирәләр. Гайша радиллаһу анха әйтә: "Эй Аллаһ илчесе, элеккеге гөнаһларыңда һәм киләчәкләре дә бөтенесен дә Аллаһ Тәгалә гафу иткән бит инде. Пәйгамбәрбезнең гөнаһлары гафу ителгән. Дөньяда вакыт тук инде. Һәм бернинди зур гөнаһларны эшләми торган, кечкенә гөнаһлардан да саклана торган кеше булса да, Аллаһ Тәгалә гафу иткән. Дөньяда вакыт тук, алдан ук. Нишләп шушының кадәр озак намазлар укыйсың дип сорагач, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям җавап бирә: "Ничек инде мин шушыны белә торып, Аллаһ Тәгаләгә ничек иттереп инде мин шөкер итүче булмаска тиеш" ди. Ягъни шөкер итеп укыйбыз без. Аллаһ Тәгаләгә шөкер итәбез. Шуңа күрә җәмәгать без гыйбадәт кылырга тиеш. Бу хадисне ишеткәч, гамәл белән керә алмыйбыз икән, барыбер дип уйларга ярамый. Аллаһ Тәгалә гамәлләрне кылырга куша. Кемгә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте була? Кем Аллаһ Тәгаләнең әмерләренә буйсына, тыйганнарыннан тыйыла? Менә бу кешеләргә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте вәгъдә ителгән. Кем авырлыкларга сабыр итә? Кем Аллаһ Тәгаләнең харамнарыннан ерагая, Аллаһ Тәгаләгә якынайыр өчен изге гамәлләрне кыла, нәфил гыйбадәтләрне кыла. Менә шушылай якынаябыз Аллаһ Тәгаләгә. Бу җәмәгать тәкъвалыкның билгесе. Ләкин
Allah Teala'nın rahmeti bilen gene kire alabız. Demek cennetke kirew üçün biz cennetni yani gadirek tirbile etken vakitta satıp alırlık gamel kıla almıyoruz birincilikte. El-Gimran suresinde Allah Teala eyte sıfatlap şu takvalarını vellezine iza fa'alu fahişeten ev zalemu enfusahum zekarullaha ve festagfaru li zunubihim. Eğer de alardı yalgışlık bilen birer nindi fahiş işini işlediler ikendi fahişeten. Yani mında fahişe degen sözünü zina kılıçı deyip ki anlarga yaramay. Eğer mesela kişi sügündiken o fahiş işini işledi degen söz. Yani bızık iş işledi. Naçar iş işledi. Bızık iş işlese fahişeten. Zina kılı elbette fahiş. Şolay yok arak içi de fahiş. Atış oyunları oynağı da fahiş. Yani günahlar fahiş. Bızık sözler silev, naçar sözler silev, sügünü bular fahiş. Eğer de alardı yalgış fahişlikni işleselerdi birer nindi, günahını işleseler, ev zalemu enfusahum, yeki üzlerine de zulüm etseler, nerse o zulüm? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zulümni şirk deyip etken. Şirk ol zulüm, yani rencitü. Şirk kılgan kişi Allah'ını rencite. Allah'dan başkaga gıybedet kılsa mesela. Ya ki eğer de alardı zulüm etseler üzerine, eğer de biz şirk kılabız iken, biz özümüzge zulüm etken bulabız. Eğer de biz Allah Teala'nın katgı revişte etken, bunu sen işle degen emrini, onun buyruğun işittik iken, eğer de biz şuşunu işlemiyiz iken, biz özümüzge zulüm etüçelerden bulabız. Şuna göre Allah Teala ite, eğer de alardı birer fahiş işini, bızık işini işleselerdi, ya ki üzlerine yavuzluk işleseler, yani günahını işleseler, Allah'a karata şirk kılsalar, Allah'a karata birer yavuzluk işleseler, yani Allah'dan sırrı sorunga sırasalar, mesela kış babaydan sırasalar, ya ki türlü eybirler var, ekiyetler de var mesela, altın balıktan sırarga iretelerinde, nese sırar idin mesela altın balıktan, eğer tutsan, şirk cemaat. Ümitlenme Allah Teala'dan başka bir nersege de, bir kimge de, bir nersege de. Yoksa şirk kılışalardan bulasın. Eğer şirk kıldın iken, o vakitte senin bütün amellerin yokka çığa. Allah Teala yokka çıgara bu kişinin bütün amelleri. Şirk şunday bir çilek yakışı temli sütke, bir tamçı kirasin, yaki benzin tamızsan bittin de ol. Amellerin yokka çıktı. Şunun için şirkten saklanırga tiyişli eden balası. Hem indi, eğer kişi açıktan açık yüzüne ziyan itetirgen şu günahlarını işlese, ol yüzüne zalim bula. Yüzüne yüzü yavuzluk işlegen bula, yüzün rencitken bula. Eğer dedi alardı, işlik olsalardı, eden balası bir günahsız tügül indi. Lakin eden balası günah işlegenden son festagfaru li zunubihim. Alar günahları için şunda ok gafu sırarga tiyişler Allah Teala'dan. Anıtılar ali Allah Teala gafu iter ali dipkine tügül. Allah'dan gafu sırarga tiyişli. Mine bu takvaların sıfatı. Takvalar da ferişteler tügül bitinde itibizdik. Günah işliler eden balası. Günah işlibiz. Lakin günahını işlik aldık iken yeki bilip, yeki bilmiçe alar tizrek gafu sırarga tiyişler. Gafu sırarga Allah Teala'dan gafu sırarga. Niçin gafu sırarga? Onun için mulla yanına sadaka tutup barga tügül me sina sadaka mena dua kıl min. Bu cemaat adaşkan kişilerinin kirelerde, çirkevlerge kirelerde şem koyup atpustimayı greki deyip aytıp
Батюшкадан сырайлар да, ана жеңілге келегеннер шушылай. Яғни дин белән шаяра башлаганнар. Монда андый әйбер юк. Һәр кеше җәмәгать үзе сорарга тиеш Аллаһ Тәгаләдән. Гафу сорарга тиешле Аллаһ Раббыбыздан. Ва ма яғфиру зунуба илля Аллаһ. Аллаһдан башка бернинди кеше дә, бернинди батюшка да, святой отец та, бер хәзрәт тә гафу итми. Аллаһ Тәгалә генә гафу итә. Хәзергесе җәмәгать вакытта халыклар, татарлар да инде шушындый әйбергә күчә башладылар әкрен генә. Җиңел бит. Гынах эшләдең дә, мәчеткә кирип, яки берәрсен садака бирдең дә, минем өчен укы. Нәрсә укы? Нәрсә укыйсың син анарга? Укып булмый анарга бер ничек тә. Дуа кылып була инде, эй Раббым, менә гафу ит дип. Ләкин ул кеше гафу сорарга тиеш үзе. Ялынып, ялварып гафу сорарга тиешле үзе. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ма яғфиру зунуба илля Аллаһ." Аллаһдан башка берәүдә гынаһларны гафу итмәде. Гафу сорарга тиешле без Аллаһ Тәгаләдән. Димәк, тәкъваларның сыйфаты, алар Аллаһдан гафу сорайлар, әгәр дә гынаһ эшләсәләр. Һәм бик мөһим бер әйбер бар бу аятта тагын. "Валам юсирру гала ма фаалу ва хум я'ламун." Алар белә торып, моның гынаһ икәнлеген белә торып, ул тәкъвалар эшли торган эшләрендә нык тормаслар, настаивать итмәсләр, шушы эшләрендә дәвам итмәсләр ди. Ягъни күрәсең бер кешене гынаһ эшли, икенче көнне дә шуны күрәсең. Әйтәсең дә, беләм гынаһ икәнлеген дип әйтә ул. Беләм гынаһ икәнлеген, харам бит мин әйтәм. Харам, гынаһ бит. Ул әйтә, беләм харам икәнлеген, нәрсәсең инде? Ярар. Харам әйберләр күп инде ул дип әйтә. Ничек инде? Аллаһ Тәгалә бит тыйган, аның сиңа файда булсын өчен, сиңа яхшы булсын өчен тыйган ул аны. Ул гынаһны белде икән, адәм баласы, ул анардан туктарга тиеш. Нәрсә дип әйтә Аллаһ Тәгалә? "Валам юсирру", ягъни гынаһларын тотып тормаслар ди үзләрендә. Ягъни гарәп телендә акча янчыгына, кечкенә генә капчыкка сурратун дип әйтәләр. Сурратун. Анда акчаны җыеп, шушны авызын бәйләп торалар. Ул мөселманнар ди, гынаһларны эшләгәннән соң шушы акча капчыгына, янчыгына акчаны җыеп торган шикелле, гынаһларын җыеп тормаслар. Ягъни гафу сорарлар Аллаһ Тәгаләдән һәм ул гынаһларыннан туктарлар ди. Анарга әйтәсең, бу эшеңне ташла дип. Ләкин ул һаман шушы үзенең эшендә дәвам итә. Һәм әле хәтта елмаеп көлә. Һәм әйтә, ярар, анда берәр нәрсә булса, ахирәттә Аллаһ Тәгалә мине берәр урынга куяр әле ди. Ягъни ул инде әйтә, җәннәт урын күп, анда берәр урынга куяр әле. Ләкин җәмәгать Аллаһ Тәгаләнең урыннары күп аны, җәһәннәмгә дә куярга мөмкин бит. Шуңа күрә гафу сора Аллаһ Тәгаләдән, гафу сора. Һәм ул гынаһга кире әйләнеп кайтманнарысын. Андый ният булмасын. Андый ният белән тәүбә итмә. Андый тәүбә ул халыкта әйтәләр, тукран тәүбәсе дип әйтәләр. Тукран да тукылдата икән дә, бурны авырткач бүтән тукылдатмыйм дип әйткәч, әйтә дә, бурны төзәлә башлагач, аннары яңадан тукылдата башлый. Шуның сыман татар халкындагы әйтемнәрне әзрәк гыйбрәткә алырга кирәк. Җәмәгать чын мөэмин мөселман булырга кирәк. Гынаһ эшләдең, бөтенләй гынаһ эшләмәде әйтеп булмый, чөнки адәм баласы ул. Гынаһ эшли ул, барбы гынаһ эшли. Ләкин гынаһның гынаһ икәнлеген белдең икән һәм астагфируллаһ, 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 Рабби гфирли, вархамни дип Аллаһ Тәгаләдән гафу сора. Белмисең икән, Аллаһдан гафу сора үз телеңдә, татар телендә, үзеңнең телеңдә сора Аллаһ Тәгаләдән. Гафу сора. Валам юсирру, үзләренең ди гынаһларны эшләүләрне дәвам итмәсләр ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, бу кемнәрнең сыйфаты? Бу тәкъваларның сыйфаты. Дәвам итмиләр. Белдең, хатын-кызларга мөрәҗәгать итәм. Белдең, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның әйткән хадисен ишеттең. Мондый киемне кию харам. Мәсәлән, үтә күренмәлене. Күрдең, ярамый бит, кардәш, тукта.
Мындай чалбарны, гомумән чалбар кию хатын-кызлар, ул харам. Алар киеләр әле кысып тора торган шундый чалбарларны махсус динне какшатыр өчен уйлап чыгарган дизайнерлар кия торган шушы киемнәрне киеләр. Шушы аларны тукта дип әйтәсең. Ул аның харам икәнлеген белә. Җайлы бит, ни бит, фәлән бит. Юк, җәмәгать, бу харам. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem lağnet kılgan şuşunday hatınlarını. Alarını bile tırıp kaman şuşulay yürüyüşçilerge mene bu ayet cemaat. 135. ayet. وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا bile tırıp şuşu günahlarını işlemeslerdi. Nik tövbe etinde. Bizden cemaat ebi babaylarımızın kiyerge külmekleri iştanları bulmagan. Alar yamap kiygenler cemaat. Yamap kiygenler. Lakin gavretlerin koplap yürügenler. Niçik kine bolsa da Allah Teala kuşkança yavulukların beylegenler, izülerin tımalaganlar. Prическалар yasap uramga çıkmaganlar. Uzun bulgan kiyimleri, lakin seleme kiyimler bolsa da, kırık yamavlı bolsa da gavretlerin koplaganlar. Hazır cemaat karagı söz oңайından. Hazır kirisinçe şuşu hayırçılıkның kiri eğlenip koytuğun tilegen zaman şuşu kiyimlerge karagız. Onların şuşu olama kiyimleri mahsus tuzdıralar. Tişip onların jipleri çıkıp tıra cemaat moda deyip eytip kirisinçe şuşu yaxşı kiyimlerini kıybat beyelerge satalar. Şuşu çalbarlarını da şuşu kiyimlerini, kostümlerini da moda deyip eytip tiginden yılkıngan, mından yılkıngan. Yani bu hayırçılıkны tileu degen söz bitindi. Bizning ebilerimiz, babaylarımız niçik tamalarga bilmegenler şuşu tişiklerini, şuşu yamavlары bilen, kırık yamavlı bulgan. Alar hazırgisi vakıtta mahsus bizning yaşlarımız şuşu tişik, tışık şuşu kiyimlerini selemelendirilgen şuşu kiyimlerini alıp kiyip direyler şuşuna cemaat. Bu günah üstüne günah. Bu cemaat banaga tövbe etirge kerek. Biz iretirge, oңnatırga, çakırga tiyişlibiz. Çünkü bular lağnet kılınganlar. Peygamberimiz bit sallallahu aleyhi ve sellem bularını lağnet kıldı. Şuna göre bu meselelerge bik nik korarga kerek. Bildik bularning haram ekenligi. Tuktarga, yani tövbe etirge kerek. وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ bile tırıp alar şuşu bızık amellerini işlemeslerdi. Bızık amellerini bile tırıp işlemesler. Tuktarlardı. Eğer cemaat devam eterler iken şuşulay işlevlerin alarının kalipte bit iman ol yumagan kirsaman katkandan kota bara hem hocasının narsın hala giterge mümkün. Bu cemaat mene bugünkü derste şuşu takvalık turunda dersimiz buldu indi. Allah subhanahu ve teala her barçalarımızga da hayırlı, faydalı ömürler nasip etseydi, imanlarımızı kuvvetleseydi, günahlarını işlegen bulsak, işlesek, o günahlardan Allah Teala'dan gafur sırarga, hem o günahlarga kireylenip koytmaska, şuşu günahlarımızda kalmaska, Allah Teala'dan gafur sırarga, tövbe kılıp yaşarga, Rabbimiz Allah Teala nasip etseydi. Her başçalarımızga da elhamdülillahi Rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Nestağfiruke ve netubu ileyk.